फ्रेंड्स जय श्री राम आईटा आम कोरापुट रे अच्छू तो आज हूँ कोरापुट 5 नंबर दिन आम सका गाधी उड़ी कर नास्ता पान कर बाहरी गलु न कोरापुट रथ यात्रा देखी तो चालू रथ यात्रा देखमा केनता ऐसी गाना वीडियो रे लगी रहूँ आईटा बाटे एबे जाऊँ रथ यात्रा होके पहुँची गलु न खबर श्रीक्षेत्र कोरापुट सागर श्रीक्षेत्र कोरापुट आज हूँ रथ यात्रा जून 20 तारीख हैप्पी रथ यात्रा समस्त को आतनी भीड़ पहंडी चलुची सुनील से बर्तमान अभियासी बर्तमान से सुरक्षाकर्मी हाथ में कार्यक्रम आरंभ हो दुई जन अतिरिक्त जिलापाल को आदिवासी ग्राम नायक मान शिल्पा मंडन करेंगे तार आगु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
এখন পণ্ডিতা চলিকি মহাপ্রভু কে রথ উপর কে নেই গলে ন পবিত্র রথযাত্রা উপলক্ষে কোরাপুট আরক্ষী বাহিনী তরফରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରଥ ମଧ୍ୟରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଇଆର୍ଡି ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇକି ହରଣ କରିବେ ସେମାନେ ହରଣ ସାହୁକ ଭାଇ ଯାଉଠି ଯାଇଛି ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକୁ ହଟାନ୍ତୁ। আমার তো ফুল হয়ে গেছে হ্যাপি রথযাত্রা সমস্ত কোরাপুটে রথযাত্রা আজ জুন 20 তারিখ আমি রথযাত্রা দেখলু বহুত বঢ়িয়া লাগলা আপন মানুষ দর্শন করালু আইটা দেখি সারলু ଏବେ ପଲାମୁ ଆମେ ଆମର ଘରକେ ଶବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟ ଆମେ ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିକରି ଘର ଫିରୁଛୁ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିକରି ଆମକେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁ କୋରାପୁଟ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଭଲସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ସବୁଟା ତାଙ୍କର ପୂଜା ବିଧି ଆଉ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହଉଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଦେଖି ସାରିଲୁ ଆଉ ଏବେ ପଲଉଛୁ ତ ଆମେ ଏଇଟା କୋରାପୁଟ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିକରି ରୁମ୍କେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ନ ଇନେ କୋରାପୁଟ ଏନେ ମୋ ଜିଜୁ ରହେସନ୍ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲୁ 5 ଦିନ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଆଜ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା ତ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ସାରିଦେଲୁ ଆଉ ଏଖେନ୍ ରୁମ୍ନେ ଖାନା ପିନା କରମୁ ଆଉ କୋରାପୁଟନୁ ଜୟପୁର ବାହାରି ଯିମୁ ଜୟପୁରନୁ ଆମର ବସ୍ ଅଛେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକେ ଆଉ ସେନୁ ପଲାମୁ କୋରାପୁଟ ଟୁର୍ ସରିଲା ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାରଟେ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର୍ କି ନି ଭୁଲବେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।